Kaseng UDP Nongstang Circle, haka arpunyo tarik ukalalkan arajar arpulai kala pelong ya ka jalang apok senang marngor, kebelang kawin ni kisnang kibahap apok Nongstang Constituency. Haka ni ka jalang nalor katong jo kaseng ubah Polestar Nongsi, laya dolang ru ubah aran tirkar ubah long Vice President dari UDP Central Body. Haba keren haka ni ka jalang ubah alan ulaong bah haka ni kisan senam ke waladab, haba ka UDP kaya trilang bat kaseng NPP. Ke UDP kelas ngutu bakaseng NPP ke digaseng ke bakwa taman bit penbiang yela di Shimet. Padin kadau bakaseng NPP ke penyar ya kijing trikam jaga asyikpat ke jela jongkari India. Kan baka UDP pat kapek betik tangi ke jela Meghalaya. Bat lada kena baka digaseng ke bakot tengah khana pararu kam dan jeng peri ai namar ba uput usam jong ke jela Meghalaya ukut di tengah pok khana para. Allah bung priu untuk kerni sudah lain di jenis dia di bau sektor ni tadi kekiat ketentai berkhalai dengan kadi kenti ni gum kata benhir ni hab kerni haji ni kilai dili kiki pakul kekin kekendau dan itu ya kini kum keren di bahaya nongsit yang kelalong merau halajong kari kumbul ajia hangti ajela terpura. Kadi seng NPP kebagi trelang mentah. Ngaso samrhi habaki sek keren yang banong bang ini berserong mo pengilayo dengan National Party najela lajong. Itu ibang yang akuntang ong yut sway katangray ba kaseng NPP kami inay. Kaseng NPP kami na Manipur kamday na Meghalaya. Bat kato ka kitab kepada yang kasap kejongki pengkeli itu ada kitab Manipuri. Di itu gibadang ya big ni ya kekot Manipuri kekot NPP tengah om Kim Dae Shuhi pun kot ialah dia begini kasih. Ilamat sebendak sansdam kampuak abang tentuatan. Hendak ngalahi kam hajan ya berukom perkhat perbanjuki kerukom pen ya jadi kam gijam gijongki kepada ben perkhat baik tang bakin piang yala di tenang bakin yo ban postet sya kawai ki jela sya kiwai ki benta jonggani gani India namar ki kilakot ketaka kerdan kebakirong ke National Party kamlong pembalong gani geseng gejungi kepada Regional Party kabangkwa abang korbar sabar pur usam jang Meghalaya dan ngikut akan apara tanggan jing hari uput usam uput akan apara banyak musya sa Assam, sa Nagaland, sa Manipur, sa West Bengal. Di Tibet, la ijong. Amar la ili ni la iyong, lingkot ni jerong, la ijong ni la ijong. Nam, jong kedekatan, bang syumru karai, bang hapan yeng, bang yale, ya kali ke election. Darangan poy, bang puro katang, bang ini kay rikat buat hi punggasnong. Mga poy kaleng. Ini kitong kitaan jong hapo rostong kefungsi. Bang i kiting duna. Ya soban ong habang apoy hangtay haberkilay ya don kasnong wa jenro. Ikulong ipadang lais nam saus nam habang kilekskon ya hapan ya jakjak satu sa tayo sa umdulun kung ba sikang taguna mudur mafi ilong pa ibadon hangmi apo maror ladaki kon jongpi ibadang lais nam saus nam kin hapan ya kijak taki kenta katno ijing senusi sakaway nakwa banong yapi kanikatan hangni kabahap hapo
keblok kebelah syarano stesen stone ngeslopen ai kubur berbahaya pi kedon kesi apa ia syong hangtai hanang stone ringkat badu presiden rangba Chano Kisamla, allez, one second, chat.